Natana Luhong with the Sang the Beatrava, Yumamagi, Makup Matasing the Natana washing machine, freeze, TV Singba, electronic items sing, wholesale rate the Pangan Magaloinana. Atomadong Yumda, home delivery Kudong South Pijeri. Santos Electronics, Sinja Mailay Sanctim like Gaida, Adom Yumda, Chandraba Yadraba Potlamsing, Amadi, Angangi Sanaport, Makasuna Panganzeri. Adomadom the Kariguma mobile Matau Taraba. Mobile ma Anovo Labig and Kanbiraba. Adu Tarabadi, Santos Electronics, Sinjamay, Lishangtim Likai, Miam with the Mukta, Tong Laun Hangdon Lady. Bakal Kudimuki mobile Kudimuk Pumbigani. Adu Sukariguma Domna, loan in the EMI the TV regalo big herbashu, loan you Kudong Sabas Pijeri. Santos Electronics, Sinjamay, Lishangtim Likai. Kurumjare SKTV ang birupuno putaram nokcheri Raj Nongthombam. Welcome to yet another edition of Beyond Headlines. Chaisi ki habadi 2025 ki April ki tang mangada New Delhi the Ministry of Home Affairs na sinduna mitay ki CSO Singh aduga kuki zo Singh CSO Singh representative Singh oiba mifam pangthokre hairba mifam aduda lakiba center na draft taruki ba point taruki proposal hairba proposal sida Mitai Pangal ba CSO Singh Maketi Gidi, Yaning Bopondo Kibatarga, so high pointer was see Yaning the Haidana cookies zo representative Singh Maketi openly Fondo Kibalere. Adu New Delhi Delering Ida, Pondoki Wapam, Amadi, Manipur, Halabamatunga Fondo Wapam, the Kena Bakara Makedi. High Mam Sing a sea, Hauju Pogi Oina, National Amadi State Kuiba headlines sing me. Adubu beyond headlines. What is the Karino Habsi Kangbama Matokai? We need to decode what is beyond headlines. And in order to decode or in order to go beyond headlines, we also need people who can tell stories beyond headlines. And ngasigi edition si da beyond headlines ang silaga hari ba thodo si the low kiba decision singadu karino masida laibo opinion sing si da hong bala isin karino haib si matang si da wari sanu gida matang si beyond headlines ki edition si lengsin do lebiri ba si hari ba talk adu da peace talk adu da saru abiru ba koi amukogi advisor in a chapiruba koi social scientist uza Dr. Dhanabir Laishram uza Dhanabir, welcome to Beyond Headlines once again. Thank you. Adu uza handa kis de aloba edition namane habatare uza isamak saruk yabiru ni tang mangagi warisana base asada yaning da bagi opinion meam su headlines oinari adu da lak tringai sida numisida April manga si Manipur gi miam and across the nation lebak pumana su kanong positive oiba changes kara lakani na ma'am expect tong nei adu numisida kari wari sanaki aduga hari ba ma'am na hope tong nari ba expectation to kara makai achieve to bangam gini yang bibrak mai tembiya ja tasingmadi raz akhoi gi Manipur gi miyam na sida khana badabudi achali ba kari gi no chatta ba kari gi no adegi di adu ngangi ga adu hai yam hai nei dana it is good because magi akhoi gi kari tare kani gu mama to budi yaning da ma'am yob dyson views is jo dum we should appreciate the Dyson views because it has positive content natra. Yam paying khali. Aduga in reality the diko. Now the question is beyond the headline is coming up. Yes. I'm telling this in the sense that say kudamoina chali si moina hairaga hekta sapanateva. Before that March 11 da Chochanpur da kuki jogo unare. Sugma meeting ama tawse zimo yagram neva. After that 12 March ta mu akoi all secretary ta Fox ne amuko ne koko mine pulla kam famine re ada lepa budi guwahati lepa du jai thoga Delhi da me hadaki tang manga da lepa ni dana adu da Fox chale amuko chale adagi koki jo community ki moi lae adagi di koko mile ho re ko koko mine ha bisi jam phajai di pre condition thamaga di why we need to talk with them ha bisi su logically yam phai hai tare na Adamaina kara warokba yaubasi ju akoida yam kani it's a very good plus point ada akoina chatli to da rasida yamna akoiju we have our objective level we talk with the folks ka minorly discuss tawi adagi di akoi intellectual sing wari sarmi adagi di academicians sing sarmi ko hold this organic intellectual me am jing feedback am so akoida yaujare adagi akhoi sazu more than 35 years hai na
mayam ki thabak tormina we know the pulse of the masses whatever we say akhona hai mayam je that is kino neba akhoi people's ki pulse yenga hai neba that means aspiration of the masses yauri neba interest of the masses yauri neba ko aduna akhona sigi as a objective akhoni yeng je how far Union Home Minister sincerely wants to bring normalcy in Manipur. We want to analyze this also, number one. Number two, whenever we are talking about regarding the Manipur, you know, with the Cookie Joe people, you know, there should be a lot of this false narrative. Aduju clearance people ma changbuduju for that, you know, we stand there. Adagi amana ahum subada akhona yengning sina so long as magi reality is thiba matamda interaction di mathok taidana mane ara interaction ni tawkan da raja khoina that is not the interaction in between Maitai and the Kuki ne na khoina min tawjadeba akhoina tawjabadi interaction in between na traga among the CSO of Manipur and tawjeba Manipur ki CSO singi Manipur ki CSO singi represent tawjaraga dumaina ngangna baneba masi akon bagi moina puthorba draft to da khoina mayam na sida original first draft semdok triba dunina semdok pada okay hujung mayam viral ori ba point taruk se first draft ne ba adumaina leigi aduda sida akhoi da sum ujabada moi akhoi ju khangdi moina sumaina draft resolution ma puthor kane je raj akhoi ju khangde ba okay atawada bu yam phajana akhoi gi AK Misrana with his officials ko ya mi moedum even akhoi Manipur ki chief secretary yawi adegi assistant DGP yawi ko adegi di notice ki IB ki officer yawi ID notice puba hetu ko adegi atopo official mayam ji yawi ba moina tawrisi ani jiwari sanhalaga ade amana ngangna badu sengtok sin tawnaraga moina kariguma khara resolution gum lawge resolution lawge jidi moigi di khalam gani ko akoi di khangde ba akoi na khangbadi this is the first beginning niko this is the road map ni in order to bring normalcy ko ahan bagi road map yat bagi normalcy program ni hai bagi potu khali aduga it's very low profile neba hai bagi official jing do low profile ni chachari ba khoisu kai sunate we are nothing in comparison with akhoi gi Manipur gi apha khangai myam lai na ko aduda CSO jing na moina hani yana thoki bedugi sat paneba ara sat pasina phabre na khali sina ayamaton the moi de khoi false narrative to myam du sengdok bam ju changi dana adu ge khoi chat pane ado ngangna matam se ras moi adum moi gi haibam to moi adum hai thamam to adum thami ado akhoi gi sida Manipur myam na NRC gi pot puthokte haibugumba adegi tongan ba myam hai de khote gan haibaje masida akhoina he hoboga dum haiba aidi kari gi noida akhoi Ministry of Home Affairs ta khoina haije all the hill people say, all these hill people, you know, for them, you know, they have already separate administration because of this hill area committee. Sundra, Article 371. Separate administration. 371. See the year 1972 onwards. Adu the high say, not a single resolution can be taken by the House without the consent of the hill area committee in connection with the hill areas scheduled matters. Adu masana separate dum naitro regarding development they have ADC ADC notice the ADC is notable ADC natra in comparison to our panchayati raj ID it's more powerful than the our panchayati raj in khaleba adu laibanina sigi wafam ji de khoi khanaba ji puthokum ji maram de ngasi home na khoi da kauri se phase ani khaidu iba raj okay short term ama long term ama short term gi oina di hojiki adugumba ama masdi yaudreba long term da du yaur pai ko ada high profile ju rani adagi wari sagada mi ju hong pai akhoi low profile le mi akhoi ju kisu sat ta ju jai natra ada magi short term period ta kamai to the normalcy por kadage nangang na gi matang da di thamba ya ba je khoi loi thameba akhoi na thamba yam du ne loi reflection to raise resolution da kai no da normalcy laksidi basically highway thadok tamni keno chumdra adu adoi mathang duroja saigi janapati wari sanar ba matungda ngasagi aruga koina media report Indian Express to yep padasu akogi amukogi president oja nandoluwang na phongdukpagi moina court tawre have tar Indian Express adu haibse khana balur matungda ngasagi draft resolution je puthorok pani na hai adu bu kukizo gi community singi maike degi
ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1ꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 1ꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯝꯃꯤꯅꯣ ꯑꯗꯩ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯌꯥꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯦ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯗꯥꯏꯂꯣग ꯂꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ 6ꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯕꯤꯌꯣꯅ ꯈꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯕꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯅ Okay. ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗꯦ ꯍꯦভ ꯒꯤꯚꯟ ꯑꯦ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤ how to bring normalcy short term gi na highway gumba du gumba sigumba si tobam thokpam mayam jing ji mara tang da khana ba ina mo yam phajana piri ba structure ni that is normal ada I raga nang si haina khana ni khona ni hai gi structure loi ba I draga ju ahan bada more than 20 minutes na home secretary home gi department of kanogi minister of home affairs ki moigi site ngangai ba potu da hojiki potu da confine to view ate da to bi ganu ga ba structure ma phajana pi thoga tongnar pune ba adu da sida moina precondition thamgi ba pot myam jing du di moi di thamdre adu ayam ma tan moina focus tor pasi moi problem myam do na yela pa khola pa like tam ba khot pa gi wa ba khot pa ma adai akhoi history de lana du moi distort to gi pot ngam khot pa du de dum ngange ba adu bu yamna phajana to bose moina punghai ngange dana akhoi ju punghai ma dum tam pi ba adu mi ji loi suna ba ngang le ba moi ju ngang li akhoi ju dum ngang li adu ga moina ara moina akhoi ne yang da pot du adum sengdoi moina ju dum sengdoi moi da du tar ga horen resolution lo do ni dana ko adu da sida kari haine akhoi gi yam kanna aggressive oi dana sauna dana launa dana tobuga je amata yaude ba yamna phajana hoi hor pagi hek hodringi mamang du da naha ma I think he is from Kotuko akhoi gi nupi mapi yaudna drill togiba nupi myam rape togiba khotkiba adu myam jingdo ga ai ga wari saragan ma hogalui ama adum changai changmudi ko ada khoi na dum hai adu magi in comparison with heinous crimes myam di nga di home na ju khangi na kana ne na toge se adai moi na ma hai bana moi ma sin nan thi bije he ga hobu moi hai ba he hobu moi khoi thagale Dhanabir Laishram lakpa ozai to lakpa yam nungai 1993 gi kuki ga naga khana badu moi dana them gi bani kham gi bani paite khana badu bo kham gi bani mayum da bo moi han gi da bani moi gu ma swai yaw ji yam nungai na moi ahalam na hai ba hore ba aduga korko mila amade khoi wa out to ni hai ba moi haise kai gamba korko mila amade khoi wa out to ni maram di moina war declare to isine ba ada khoi ju hai ba adu di that is not the physical war that is the war against drug adusu kuki narco terrorist hai bane ba aduna kuki da hai bane te khoi sengdo edum adagi yamaroi na khoi ju asagi kuki supremacy kuki jo supremacy je khoi ju isolate tong na ba dum pu thoe ba maram di ngalingai gi akhoi gi sinau leminar ko mayam leidana ko allingai degi leminar ko mayam jing sida magi khoi punna hingminar pagi ton ba wari myam go khoi lieba why we have 64 numbers of hamdos it's not only the Meiteis natra maximum of them are from hill areas sumdrana aduna policy semai ni matam ma da ko adai even akhoi gi mera hokchong ba exchanging the commodities ko that means valley can't exist without hill can't exist without valley hai bagi significance to dum pi ko adagi di even royal fish se ningthem ki tonje chingmi yaw da kan sin deba okay it was happen in during the reign of akhoi gi charai rongba matam ga chandakiti maharaj matam tawgi deba adu jo khoi hai ba aduna akhoi da la isidi we want to protect our this idea of Manipur is a geographical reality lere political reality lere economic reality lere social symbiotic relationship ki reality do aduga mayam sidi ngakchaba du ne ba khoi di si ngak pa gi damak ta ne ba ama khanar pa ju from the very beginning akoina thawai yang honari mayam je that means akoi gi organization je Manipur gi loop mayam jing ji punna makine na khallaga tawjari ne ba natra awda aduga mayam du loina bak tu pandana moina halaga moi gi version ama oina Well, version those core reason ani hai ja. Hai. Reason number 1 tang asagi draft resolution se point taruk mak se 6 point proposal se masi gi terms exam to yaning de haba ma number 1 reason p number 2 reason da lai ba ko gi fox amadi amuko yawi udyam phare adu kokomi gi yaw da bisna mar moiraga maiti gi mandated representation oide na hangi do hai mapung thabu ale na smain hairi adu jang sa thambi gi kokomi yaro magadi koi to wa to ni hairi ni adu di hujik
halaga ngang badana ona tena ba ngang ba contradict to ba mali ya moise halaga sid ngang myam je loi namak se contradict toy aduga amana moina ne ras moina akhoi meitei ga punna wari sab su pam pam kari gi noida moigi hold this moigi wari jing ji false narratives 100% ne ba ada maitei hek yaw ngai di akhoi dagi hena haiba mayam leiri any angang macham le su organizing ni tholo mayam jing ji khang budi loi khangi dana an moi loi seng dor kne ba so long as clarification do yamna reasonably pira aga di home ju tumina di lei roi dana ko ado akhoi su adum hai sigi si home na sincerely to winning bra adi Minister of Home Affairs na sincerely normal si Manipur puninga pubininga pra akhoi ahan bada akhoi pam ba si khang pam ba se ani su badana political mileage lo na ba to bo bra aduma warga di hoji awana tariba miyam jing sigi kano sing sida madumukti tahon janing de na haibane ba ada heta parliament pham mamnung sida akhoi home minister na adu tawni ga har ga nonga lage da pham na te dana March mamang di silala March 11 12 11 12 already to unagram ni smaina punji haigram ne ba aduna adu myam jing je sum pahai haibagi posina amani adu reality de adu ne ba sini beyond the headlines se chumdra adu numisi tang manga si April manga si almost 5 hours muk ki wari sana bagi main duration lagi na pau phang je tare 5 hours muk wari sana bo idori bra wari sana bisar only community ani gi maike degi wangang na bakha to idori bra ko gi keno gi center gi maike MHA gi maike degi ha tare yaw bir music gi maike degi su moina phongdok pa kai kai lebi moi kai kanda akoi gi kukijo community singna karigumba complain ga tawba adi appeal ga tawba khopda khoi chief secretary yawidena moi adum react tawi aduga moi nai ngangba ayamada di official raising do na argument nam tawi ado akhoina ngangba di kya tawdre di kano da basically debate is di kana lali kana chumi puthokna bani dana discussion is di asumala midu thi bani dana somdra na discourse is discussion is ai to some extent di yam phai khale di kano da sidi am lubonga raja khoina ne whenever we are having such a very small groups of meeting ko in a very closed door ko we have to see the body language of them. Not the language whatever spoken to us. It's nothing. It's nothing. Yes. See, I'm doing now. 93% of human communication. Body language is the name. Otherwise, because of that, from the very beginning, I want to see, the body language of each of the members. Akhoi gizu, moi gizu, adagi sarkar gizu. Adubu body language yang kanda tam nungai bam poe. Tam nungai bam poe di Ministry of Home Affairs ta mangana phang modu tawi. They know what is happening here. Adi kuki sinau sing marak tesu pangang ngang boy ani thina sai rasu thamoi dagi sai da su yawe. Aduga chat khraga tawna ba ma maduna oja chineng ya phasu umdo remote ka TV ka punna la di phadau ni remote al hera ka TV se le uji di ai ni ka yenga de ade melak de habam leidana aduna because of them moina si je khana bolo kan moina khoi the khana ru ge moi ya de haidi they didn't reject the proposal they didn't reject the resolution moina ha base khoi halugi ge sidi ahan bu na bani khana ga tawsia bani ahan bu na bai ji kaim na te dana ko ai di road map am yek pani chat bo hodrim ne ba chanana ba road map tu yek pani adubu usoi yaudna di wa di haude dana ko usoi de maru oi de di ya ro ba ko wa do usoi du ne ba akhoi na ngi du usoi du ne ba ada asi ge se kane de ge se ai di yam kane khale ba kamai wari sanam da taraga di asongi mindset to kari no kari pami no khangoi de adi home na kari khale ju khangdre aduga akhoi na loina baksi nainar matung da akhoi gi da intellectuals ki manung da high views yawidana kem ka and military crackdown tawdoni da tawdoni they are terrorists kind high do but home minister na di parliament that they are not terrorists even they are not narco terrorists for high grade high dre aduga tasengna moina akhoina su moida haise akhoi di haiba if you want to bring normalcy now you are compelled to use coercive powers to haiba because the state has coercive powers means power with force force to kram kan sina doino da rule of law leidana
ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯤꯁꯥꯅꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 4ꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯇꯥꯡ 3ꯗ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯒ ꯀꯩ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯌꯣꯔꯂꯤ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯅꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯟꯅꯖꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁꯇꯨꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯗ꯭ꯔగ్ꯁꯀꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯕꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯁꯤ ꯁꯨꯡꯅꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯌꯣꯔꯂꯤ ꯑꯦꯊꯅꯤꯛ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯅꯤ ꯈꯟꯅꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯝꯅꯕꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ after all they are politicians there is also giant politician giant politician ki rai mai jidi masi political mileage ga always associate tawni aha madana tribal loan bai ni haire ade foreigner chang pai ni haire ade di mo mathang mathang sum harpa konang da ethnic in mo sai tawna dan da leba poni sahi mari nga tabu yawi tra ta si masi di mo political crime ne ba aduga reality do di reality akhoi na haiba aini am ba haiba akhoi gi kaidobagino whole this crux of the problem di ate among nate akhoi gi illegal immigrants se recently sang pasing se moi jing je akhoi na even thado si naw na ju koi cookie jo supremacy na hai se moi sing se kaidobagi hoji phawda india na why you didn't detect them why you didn't detain them and after that you know deportation should be there this 3D is very important. After having this process, even deported to do matam changse jono ba kesu kai de ba. But detain taro thamada di understand tawi dana. Adu di moisi di 3 process da loi lakhra di popiju thararoi adagi di reserve forest loksel roi natra. Adagi jucha ba muk to roi ba. Adu tawbai abaji hoji babu tawdri kari gino tawhan ninge na dum hai ba khoina. Okay. Akhoi thambaji akhoi na chajabaji Manipur gi imai bel sing na ngak letana milu degi pirang lo na ngangjaba wa myam khoi gi akhangai sing na tv da discussion tawbada ngak letana khoi tajaba myam adagi di khara hena madu da yaudra su manung da yam khangba ahal man mapan thokchida myam na haiba wa myam loina baktu akhoi kok ta yaujaraga akhoi gi ni koi na haiba mu yaw pontre da Okay. miyam ai di mayam gi apamadu adu gi du yengjaraga matang chana moina hairakpada khoi na khumjaba adu ju yam aggressive oina khumde akhoi yam maram chana categorically adum pi ala fox ki waigera adigi amuko gi waigera leiriba members sing na thamba ji ju sang na budi khara aina hena khara ngange mayam na tena thampada react torpa matam ji yam reasonably taweba aidi yam fruitful way na khali adum phaye na khaleba adubu moina si matang tawroi da braga habdu da moigi resolution du da next ki April 25 ta mu phambagi mi pham yaw ne ba Okay, akhoi na thengnajari ba point taruk sidadi madu yawdre adu makha da yaw ne Okay. adu makha da adu yaw ne ba Okay. adu yaw du na ne ba kuki sinau sina maitai ga Maitai ga makha da wari sanaroi ga hai. phamina roi ga na hairezi ada adum khange phamina roi ba maram je phamina ringe moi sok ke da ne ba Faminaring ay self exposed to ba masana masabu na phamina ringe false narrative myam du sum ka Exposed tawrani. exposed tawrani aduga sagalai di moi gi demand ji phangjana ba hona jabada maruina sustain tawro purai ji di false narrative myam du ne ba ada false narrative to phaja yauri ba ai di yam justify taw ya ba adu yenga cookie ji moi adu du pi yai ga na khan ba yam yauri ba adu false narrative ne je khangra di pi doi ne ba khanga di pi roi doi ne ba Right. ado moi gi potu akhoi na muk sengdok ba ma sangba ji da di khange ba kayam yamna machin thina rege tawri je khange ba aduga akhoi hobada ju hai we should not be blame game tawgumji we should not use vilified words akhoi dum hai ba aduga how to bring normalcy in a very short term period sida tawji hai ba sida khoi confine tawji hai ba si basically home na tholei du highway du free movement jaba adagidi IDP jing sal mayum halan baga Kulai return to hon ba. kulai return to ba ju Peace lauthok ko peace mayam. lauthok loire keno se loire di short term gida du natro long term te bu de ate yarok pi yari ko adu gi ju tongan lakhini magi leiri ba situation jina demand tor boi matung ina dum lakhne ba adu gi di government leiri dana adu da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ political mileage ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯅ it should not be start from Marsdagi kaisu hauroiba. Okay, Mars ki tang 13 da Churchanpur da kuki zo kanglu ki members sing wari chanare tang 13 da Imphal da maitai amadi atop community singi haba tare ntaga eveli dali basisu singi representative singi wari chana matung da tang manga se lepaga tang manga da nidili da mifam pangthok bani tang manga se da mathangi 25 April manga gi ani su mifam pangthok lawgi adu so area se da tang manga gi mifam yaw da bagi se da kokomi gi maike digi makoina press note ma hairi tang manga gi numisi ayuk se da yam ngana amadi thoi haba tare press note se da hairi se tang ahum amadi mari da parliament ta Union Home Minister Misana Thamkibu wafam da distortion of facts have that facts एकदम distort तो ना उठोरे है मसाई की communal violence नहीं high बक नतना communal violence तो कमाई थोड़े इनो है मतलब दा Manipur the high court na Maitai Singh da ngasai schedule rapi thok re na hajale sonde adi schedule rapi ki ba order am tasulai ti hoi order am dagi irang se trigger tawe ha bidudi mayam adum yana wafam ne ha adu bu maitai da schedule rapi ro dagi reservation ki irang lakna tribal am non tribal ani ki marak irang thok pane na ani rang hanjan janna house ta mai Rajya Sabha da particularly tang mari se aduna aran distortion of facts mai high re aduga adubu masi ethnic violence ni sumai to badagi ethnic violence lakpani terrorism na te religion ka kai maril ne only ngasai gi high court ki verdict no lakpani na yam justify torga ethnic violence ne na man establish to gre aduna ethnic violence ne ethnicity ani sigi missing se korga wari sanandui ni yam tun sanarani na mitu da high gre adu tar adu da house to thongi wafam do madu chumanab gi damakta hairiba yes wajanab de tang trama thoi kain thoi di haure bi haibire adu तानम की दमक तो ओइना तौबा मिफम ओइना हाइदि फसार है फसार मालहन मकल की मिफम ने येंग बया ब्रा कमाय थंबे जा मालन बा उजाना बदी क्वेश्चन हंगे दे मालन बा की मोंग दु माय मगी से अखोई कोर कोमी की जु मोइना सत्तब की जस्टिफाई तौरे नि अदुगा होम की जु माना थमी दुजु माने डिपार्टमेंट जी पुबो की थमी ने बा अदुगा माना थमी जु ngasi khak thami jina ahan bu wergadi akhoi yam seriously lobu ya mana thamai jam yame di aduju ona taina haibadi amungna du tawi hai amungna du tawi hai amungna foreigner na ni hai hongai dana hongbo me am du ya kanda handak se admai thame thambajida akhoi khana nei na bajida ko khana nei na bajida mangsage minister na home minister na admai thamaga Kanglup ani yanasan bagi potu langna ba kanglup ani phaman bani haibasidi aina aigi khanjaba dedi ko akhoi gi aigi understanding dadi kamai to geda India se participatory democracy ne participatory democracy edna phajana focus tawjadana malem da khangan ba lamjigi oina di civil society ka political society ka ani se masina partnership work on the policy formulation implementation loi togodau ne ba audi hoisi suppose when if they want to use the coercive powers go without any people ki consent jaw den people ki wari sadana hek sinar kanda it seems to be in the junta ka mani dena military rule ga adubu mayam swayam wari sarkanda magi adu yenge aduga si tobuni highway mong lakpagi mong du tanaba tobuju oibe yai ko aduga ngasagi simaksi toxinaba ne di ai hiding de keno da toxinaba si oiragadi sidagi um tokhibu jai natra moi kai numit matopati April ko mga tharo ya atop kai tharai ko gugi ne salo ya baduna mani dana moi gi thari ba within a very short time April 25 ta thari ba second round meeting je Delhi da 25 ta tawne na tholai ba resolution du ga maning da yauri ba okay adugi du na maram oidana aina khanbada di akhoi road map ama ye ama ba adagidi this is the first time ni dana inter community unan base ado face to face wari sabu amani dana adugi pochi chathara pudu mathang chathara gadi hauji hari badu toxin bani di habidi yaroi dana aduga tasengna normal siu porke bu hasu conflict si resolve toge bu hasu adagidi santi peaceful ningasu dialogue ti tawni dana ko dialogue tawdri yaroi ba okay dialogue to budum di mathok tare public sing se confidence langno hona ba haira ga yengba yadra gandri lenga ki tohum thobu dum tarkani ha to koi si present rules su thani phajal ya tar hayeng chi chapchan thani pharani tang tarom do heng chu oibni aduna present rules su lere present rule gi mamang da leramba koi state ki lengang na hona namba thabak mayam do
loi hauji mu president rule gi lakpa matam da so loi honai have tare aro hujik su to mai pak pangamde aduna hana gi to sum repeat to bugi mong do oina to dori bra central pairabni na hujik ti mana rule of law je lengak lai rule of law lai have se thalo uthokpam thokta bra keno hujik ti state lengak lai bu suna trab adu am sume sume de adu gi argument du ne ba sim yam hainer si adu sume de keno da akoina highway free movement lay bai si akoina hal resolution law du gi hang resolution request obai ta to le resolution law ba request over to moina hana 8 March adum honagre free movement ji moine haigram ne sumdra adu mai pak pangam gi mai pa bugam de ai haina moina resolution law ri base sudok to dring da aduna ahan bon law na te ba moi go na di lak thok khra ne ba di sam to bu moi lak thok khra ne di sam to da kuki market de da khoi di khulai pi khalo hari ne ba sumdra ada ani du maksu hojiki du da yaw bo du da praja da request to bu do na civil society sing sing corporation ki na khor na ba hai se masi aina ji haijaba participatory democracy gi tawam thupa amane ba si makha ta ba da khangdana masi makha ta ba da tawrakpa poto adugi matungda khoi criticize tawbi yare si je sajinabani sajinadabani kari tawrai kari tawrakte se yengba yare aidi moi corruption power senior senior tabrai se military adu crackdown adu da mai technology du nataba sagi sagi kano se khoigi se kudamoina state ki corruption power sinaba se moi resolution du jawri dana administration na mai tawum thobudu kano na tawbu khorkani ada miyam na mateng pangbiu habisi civil society remind to se civil society na karigumba moina sathara kanda civil society na react toraga di civil society mathak da moi thengna adoine ba not only danga sagi nange khoigi cookie jo supremacy du na tawa civil society da jo haira ne ba maram di they have already talked natra with them akhoi noi wari sagre cc lere haba adugumba gi mong du da yam democratic way da democratic means da chathaning bagi pot mandi male aduga lairiba situation ji yenga di masi toxin bani ga haiba si ju haiba ya poram ne aidi 100 haiba ya poram ne adubu magi akhoina khara de yeng ta na government su magi home minister da lai jing ji official dagina toan ba moi lai myam ning si su yamne hena hai sing da budi na te da no moi assessment phajan torongani adagi yam khangam gani khali ko ada khare hena moina pamami si ngangnari ba saknari ba myam jing ji mai wonsen na ga singdok sing tong na halaga reality do kai no ga ji khangba ji ju mathau ta ga na khalam ju ya da na adumaindi thamjage adumaina okay adu zai yam phaja wafam thamni khoi participatory democracy da khoi population sing asigi hedi community sing asigi magi motaba adugi matungina thabak paikhana bo hona ba habtar adu hairap marab mongda tang mari gi rajya sabha gi wangang bo matam sida khoi president rules and hanabagi statutory resolution lagu matam da unanimous amishana phondok yam phaja bo wafam amaka hatardi khoi naxalism ga comparison taruk habtar opposition leader mana adu sida naxalism ga manipur thoi siga kenai manipur gi violence idi naxalism nate sidi communal violence ni aduna communal violence ka naxalism ga ani punna yengmina ba yaroi ado ani se handle to bugi mong su sa mana ba yaroi haibugi wapum ama phondok ya tare so manipur gi sina naxalism gumba lenga ki mayok ta hobo irang nate masidi community ani khana jabani aduna sigi handling sida hekta naxalism da chathaba mong du sida di chathaba yaroi haibugi wapum do house tham gi ya tare aduna udang sai participatory form of democracy do implement on honar kun happy other area do oidur brasidi ethnic violence ni therefore ethnic anigi magi opponent se tar matung da makoi bu convince toroba aduga thabak se packet pana adumaina magi handling se magi treatment se adumaina torpane yengadur adu budi ras khogi akoi na ju adu yeng taragadi akoi nahan apspa taru police station taru te lothoi se kari gino karigum communal violence ne had naxalism nati hai taragadi apspa kari thamjale communal violence ta apspa kari thamjale no have sidi question je sigi answer je khumma matam da khoina india gi ma hidden agenda lo yaurani okay hidden agenda yaurani adu danatana class se my community ni class se si ju engineer to bugi khoi gi poram su yaurani ba habidi kene da sagi ethnic violence tahanna bo hona bu yai ba ethnic violence tahanna bo honaraga kari dodoino hai kanda atin basically si yam lai ba potni ne akhoi separation pami hadi kuki jo kambu singna it should not
it should not demanded to the people of Manipur. It should be to the government and government of the Potu Prasadaga Torisi, Sagi, Adudane Bakuna, engineer to Brahibam Yorisi. Canada, so long as ethnic class Oiragadi within the state, says suicidal war never. Suicidal war Tanbiaba. Suicidal war Tanbiadi, I know Zoquin Hatpa, Mona Zohatpa, left and Sumhanaba, Sumhanaba Tordi, Sido Midoku being Atarina, Atum Yogdinatra. Right. Avna thang atho ong pairaga aigi na dagi na ton do khut sada palen da thalapa thalaga aina athoba sargadi ngalari is amang in bomb to sidoi neba ado sigi suicidal war ji tanaba hotnaba gi potta cookie jo sagi supremacy sing ju yaudi haibi aroba aduna neba thadogi market gi yam kanna intervene toris ada madu homna ngang budu di ngang gani keno da ngallingai sautagi hauna sidi ethnic class ni aduna intervene tausi habegi potuler magadi nganaju tawneba adu nataba semba ponina asema ponina semeba potusum putharaga adu da ngang bai wane ba ko adu buta kenogi union homes amisha gi siuza ma august ki tang mapan 2023 gi hanba speech pi bse kenogi khoi gi prime minister gi lenga ki mayuk ta makoina no conference motion thangat ki bse prime minister tang tara da ngang du ni august ki tang mapan da amishan hana ngang mo matam se dam hana hai gi bse manipur gi si adum ethnic violence ne hek hobodi dum hai nasli hinsa ni mamano su nasli hinsa mayam lagra naga kuki gi maite pangan gi amadi kuki paite gi incident mayam lagra and this is also between maite and kuki and maina nasli hinsa ni se dum huji phobon handak latest tang mari phobon leptana hairi haitan adun nasli hinsani community violence ne dum hairaga lakpani na aduna community violence oitar gadi community violence to thengnana bagi mong do haukiba tha kun kuma thoi heb tare president ru lakri mamang sida bai pai ka khit bra haib gi bahum dane aduni adu akhoi ha ju nei na badang ai te haidana community violence ni haragadi center ki tongan bamogi hidden agenda and interest later gadi cd intervene to yam live pot amane ba ado matam chana to budi lai dana sum sangda lise si magi face value dana communal violence aduga manungi intrinsic value jina national interest yawi ne ba okay adu de khoina khana ba ju mayama higher dana ada lakadoi di hoji lakadoi de khoida lakadoi di magi moina pamiba magi interest to magi criteria magi intrinsic values ga konaba interest to so long as phangaga di tokhibe aba okay phangaroi na khalaga ju tokane ba phangaroi na khalaga aduga in comparison with that values and the somda laiba mayam ji comparison toroga di santi gi potsi thambana phabrai na moina wakhan lak potu Sumaya taurbade khoi kanadre na santi langna bu khona bani dahaya ponte na right adu di hosiki mayam du political drive mayam thambe ya dana ko thamaka andu da sagi santi purna bu khona bagi step tu ju moi lokhalak padi ya dana adu sida yengba yaba podama hek akhoina ingan ngana uba podama laije pr thame pr thamaga khoi gi khulai khongbale ko disam to bo hore disam to bo hobu chayolama tore adagi sewlam je the beli yamle bikhale chingi de khoi tawro habis yawre khara khanagi ga habis yawgimni tawro habadu da kadi gi tawro doino idana khulai de lokhana ba kana hona bagi any step ma lokhaki ba udre ko adagi di highway thadok ba free moment tawni hare anumi lepe anumi to the protest tawre adagi to e natra awda sida yengbi arai se governor na without any magi in consultation with the ministry ko home minister ko wari sanadana hektama tasengna normalcy porgna ba khwaidi moroi poti ani isne na ma governor na khalaga tawba oiram basu yari ba ada karigi masdu tohon ge no yadi thingakpam di lerem ni dra chumdra thingakpam di soi lerne ba ade khara ngai kho gai na ma kham bam lerem ne ba adugi potu mami targa satharak ba pone aduna ne ba kuki jo community gi market gi su yamna khoi gi kenu wori se khoi gi phangdo bo he man ba adi moine ek torngi yadu man ba gi pot klai se now the problem is what is happening in Mizoram Mizoram na si ladoma du matama
ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯗ ꯄꯉꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯗꯤꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯧꯔꯦꯗꯅ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯏꯚꯟ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯖꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯔꯦꯂꯤꯒ ꯆꯠꯈꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯅꯥꯎ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯆꯦꯟꯖꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤꯁꯨ ꯆꯤꯀꯟ ꯅꯦꯛꯀꯤꯁꯨ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯪꯉꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯨꯁꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯠꯁꯤꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒ ꯐꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯋꯤꯊꯤꯟ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯠꯅꯖꯕꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯕ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅꯤ ꯉꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯉꯥꯏꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯥꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤꯌꯥꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯁꯤꯟꯁꯔꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯔꯛꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯔꯛꯅꯤꯡꯉꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯔꯛꯇꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯟꯅꯕꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯣꯃꯤꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯇꯧꯁꯟꯅꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯁꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯧꯁꯟꯅꯗꯕ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯈꯨꯠꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟ 6 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯏꯟ 6ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ 6ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟ 6ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟ 6ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯄꯣꯏꯟ 6ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕꯒꯤꯅꯦ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕꯩꯁꯦ ꯁꯤꯑꯦꯁꯑꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯖꯣ ꯀꯨꯀꯤꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯅꯥꯒꯥꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯥꯒꯥꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯤꯡꯃꯤꯁꯨ ꯚꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯨ ꯚꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯑꯗꯨꯇ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯪꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯁꯑꯣꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯁꯑꯣꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯤቭ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯗꯅꯕꯒ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯁꯑꯣꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯟꯅꯗꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯑꯣꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯁꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯄꯣꯏꯟ ꯕꯥꯏ ꯄꯣꯏꯟ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯗꯤꯁꯥꯝ ꯇꯧꯕꯩꯁꯦ ꯗꯤꯁꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀooperation ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯁꯨ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯩꯗꯤ ꯑꯦꯁꯑꯦ ꯄꯤꯗ꯭ꯔ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯐꯥꯎꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯩꯕꯤꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯁꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯈꯤꯔꯣꯏ ꯑꯦꯁꯑꯦ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯣꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯈ꯭ರೆ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ 6,000ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ 5,000 ꯃꯊꯛ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯕꯒꯨꯝꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯚꯦꯂꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯊꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ꯚꯦꯂꯤꯗꯤ ꯀꯣꯛꯑꯦ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯥꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯪꯐꯥꯗ ꯐꯥꯔꯦꯅ ꯁꯤ ꯊꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯑꯈꯪꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯈꯪꯕ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯔꯠ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯔꯠ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯀooperation ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯏꯟ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯔꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯒꯗꯕ ꯂꯩꯕ
hauji maitei kuki nomai sukap kapna roiba ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯪꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ hairki sukap kapna roiba adi muhina kapor bada central mayamni thenarni dana ngasi de khoi PR ni na amoi so taw roiba adudi moigi demand separate sustain taro thamge di highway thingbaji na tara moi upai atopa leitre highway is so long as thinking moi demand ji corner chatoi ne once highway free thado khraba moi demand am hon tawninga leitre yes no moi ju kaptre highway ju thingdre kari dawdori aduna sida stuck tawne ba okay sida stick taw leibani aduna moi di sidi gari puncture oiba sama adu gari puncture oiba sama adu ne aduna free movement hek tolo gari puncture ora ore aduna sigi si moi di sida stick to bom san tamne moi ni am solngi je sine ba free movement se kulai bi tho khar phai ba ai su de lebi de empire ni dra su de lebi de bi thok pa phanam ju phagale de moi jo a su di lo hu ya roi moi tongana moi de tongana ma legre natra auda gari si chatok chasin highway je free movement adagi magi internet display pasam yam do somdu ga do ji ga torgadi moina hairi do yadre karai da no moina demand to bogi porom puthora sakada karai da no ese talis aduna sigi posi ne ba moina yam kana yaning de si ne ba khoni yam nungai sina mo okay sigi yaning da bajega 4 point sigi yam mari lenam do malaw jathami gi su khara yawgre idp sing mai magi mayum da lekai da halan ba hadi kuki mayam su imphal da lutuni imphal da lemma maite mayam chujampur kangpokpi more da loy han gi duni hetare masi su yaning de gari no adu hanaradi moina boundary ma ya chari do idp su moina masing yame na masana su claim tawje ai hai ge ba now they have already demarcated their land imaginary land moi di yam nuksi jani da moi di lam di leijadana mi di leraga yam wana moi gi unit territory ma saga chan ba hona jabne ba isam samna maru leraga nomoi leita ba gumne ba maru di yam leiba nomoi di leita ne ba lam du leita bani na lam ma hojik se claim tawje ba du saga la ko sal leijagre ba ai dinga sagi nangi khoi gi buffer zone ngai semgre na buffer zone sem du moi lam ni se henzal ke no hai dinga si je adu moi lam du demarcation taw lo jar ba potu da amu sagi internet display pasum ya du sang thok ka jang jing taw di moi lam du jong mangi dana adu moi na semje ru lam do ai di demarcation taw jar ga moi lam moi ne na complain taw jari do claim taw jari do adu si chang thok sin taw di mangi dana adu si chang thok sin taw na ba honar pa su sarkar na honar khini taw tor ka ne ba adu tor pa matam da di ngasai moi de dum hai bane akhoi lam da sang pa ya roi na akhoi lam na sem gre ba aduna sida moi ne yaning da ba ji chu hojiki potu gi ne ba ari impan da sarage yum da sarage ga habe mi mayam ga jalandri mo chalalo do ni lan bero he la la de no sire ga ko mayam ge common cause ki mayap to le no sire adu moi na hai ba asa koi laing ba yam wai mizoram chap da laing adu to yam hai ba ada koi dum hai ba rims ta ga su kuki adum laing gi yam yaw ne mai na kem to dam ne adum law ke no noi aizol da ke do chaningi noi na aizol chaningi du noi ge separate lam du demarcation to gi map tu gi pan da lo na khalaga mizoram da waring cha cha bo ani adu gi ke no judi noi gi ne ba that is up to you noi na semjab ne ba adu gi potu manung dana adu aseng ujan thambir tu na reality oraga mayam dam malana ba fasad amoina makoina harku matam dadi karigumba highway se hangdok tana changthok sin tawner free movement hek tor matam da valley dadi akoi gi apspa se leite apspa leite na khulai pa mayam singlaga moi gi singi mi singsi asopan nangani maram maduna free movement tawbigan have ni free movement tawbi hatar ga valley zulo apspa thamu ga na maina counter ama fasad ama he haibugi ma mi di ta adu budi moi ne yam pamjai je president rule thame apspa extension anam pami dena ko adu akhoi na sum sidane ngasai aspa thamiji hojiki ethnic class se gi yenga thambana te sidi ngasai akhoi na ngasai makok te haina riba mai tongan ba hidden interest hidden agenda mai leibu dugi potu lakpo gi tobuni na awda moi da te mona te da haidi akhoi meite na pam de base so long as moina hairaga akhoi na react torga interaction na reaction leinaraga spiral sum welaga position da kanda mamai de upay lerta dana okay noi demand low na haira na bagi ta na ba dum yet pa pot amane ba aduna akhoi strategy da di moina pisam pam do di pis thong gadam ne akhoi strategy da pis thong gadam ne moina e pam do base akhoi nong pam jang gadam ne yes adu pis hai base di punna maki aphaba poni punna bagi aphaba oi basina makoi gi dreamland oriba ngasai gi zogam zolen zalengam loi kai ba heptare aduna madu
सिखांग खांग यादबा यादबगी मरम से नंबर 1 IDP सिंग चथोक चिन तोंदबा हाइदि हलहंदबा IDP हेग हनगिब इम्फाल दा हनगिबदा अदर वैली की एनीवेयर दा कुकी सिंग हनगिब मतमदा मको की जोगम की आइडिया पोंगाई काइबा अरमाय तौदना फ्री मूवमेंट नाकल अनि मकी म्यूजियम चथोक से हेक तौनर मतमदा मको ना डेमार्केट का तौदना LAC की टाइप ता लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की टाइप ता मको बफर जोन नि का लाउथोकना सिक्योरिटी ngah laga लांथोला सिन तौंदबसिना अखोगी बॉर्डर ने खंजरम बदु पोंगाई काइ किनि हाइबो ओके अदुबो मंगा सुबो पॉइंट जुजा मंगा सुबो पॉइंट सिदा दी गवर्नर ना को इरांग मनुंग सिदा मरम ओरगा था कुलुंदो सिदा सोथा उराबा डेवलपमेंट की थबुक मयाम से पाइकल हनबगी अपील तौबाना म यावरी सिदी अफबा सिदी अफबा नि मोजु याबता याबम थोपनेबा सिबो यानिंग दे हरिसि सिबो यानिंग दे हाइसे ते मोगी नत्रेबा my out of 6 to the adu khadang ki ai na magadi sakot padi pamba moina hangraga akoi di sigi khanab ji pura 100% reject to na habi annaba kemo hayam drabane ada na ina body language darkar hoy hai body language da heg yam pa ba kanda madu gi podu pa ba kanda mamai da nungai ba phau du di wa du ngang dra du phamina mi na di uidana Taruk subu points di paihe dekha laga mai pam di hai bata nagi body language to yes 93% of human communication is through body language non verbal and okay taruk subu point hai taruja yamna sang na sanga da ba amadi contentious oi ba chayet na ba issue sing di manipur lai riba matam sang na sanga da ba contentious oi ba issue sing na sidi MHA ga ningthina MHA na lokhat kani aduga masida dialogue ningthina tawraga consultation tawraga matungda community singa tawraga matungda masigi resolution porna ba hona gani haiba hum thame sira madam sangna sangkhada ba amadi contentious oiba haibasi ngasai gi makhoina pami ba separate administration du hin tawbo oidori bra kamai thembiuja matum sangna changba haibadi ngasai gi different interest lay bisira yum makta da ai gi isina pomina ba ani da my different interest lay pasi hekta ma common interest ma porna ba ma pa na hona basi matam adum changi dana ba right aduna masi ai akoina jo haiba akoina cookie jo keno sing supremacy sing se moi ji leimina ba je khoi ga di khara war ni ai dai haiba because akoina discussion haiba do they didn't have sense of belongingness they didn't have sense of living together aduga no long ni they no moi kadore ya maroi na ko khoi they didn't have the democratic values है मोइद लेते हैं अदुना democratic values खंग दबा अदगी democracy ऐसी कई नोइसी understand तो उधरका हिमिनबा जो पाम दरबा लेमिनबा जो पाम दरबा दुदी मोइग दी कमाई लेमिनगने से होम न खंग दबनी yes मतम संग भी आइको socialize तो बुझे अदुबो beyond the headline beyond the headline नहीं करो दा yes political socialization का जे मोइद तो बुधा मोइ intention दो यारो है दिखे नो दा अखोई का मोइ का जे मोइना मपानदगी संगा लाखपनिना अखोई की whole this मागी idea of Manipur na yumbam वरगा थोलागा मरक्स दा चेन चोंगिबा ethnic groups में हम जिंग मरक तो मोइ शो याउद्रे aduna oidero ja handak very recently kogi Raj Dharma ko ba news digital platform amagi documentary Manipur gi rang sida har ku matam da kogi kuki jogi nupi mana wanga matam da I'm Manipuri but I'm not I mean I'm from Manipur but I'm not Manipuri kayan man hai hai tar admai to udana Delhi gi Manipur ki baat ana ma pangthok ba thorom ma dasu nupi ma khangna mang masan hai I'm from Manipur but I'm not Manipuri ga na haris adi Manipur de edu Manipuri nati ga na wafam thamai se adu gi ngasai gi sense of belongingness lai taba mane di Manipuris who are the Manipuris are the those people who live in Manipur that is known as Manipuri have never Manipur de Manipuri lo ko keno ada Manipur de Manipuri ko nga khaksa ga leiba mi de Manipuri na te na native residents ne native people of the state of Manipur adu bone ko they are known as Manipuri ada moi di Manipuri na te risu me moi Manipur de lai Manipuri na te ba kui drive la kwa Manipuri wo hero ba thadau de Manipuri na te ari saw ka ba yes yes adu thadau gi du thadau je 1950s among the 40,000 name the population kino ala ante kino aduna adum hoi thadau gi mark thadau so ani thokpa gi thadau gi mark gi moi somda keno da thadau gi so nakanda kangu mayam si leri aduni moina cookie gi idea si adum ya ja adum moi super message aduni okay cookie gi idea si ya ja ba thadau kangu
कुकी की आइडिया जी आता मणिपुर की आइडिया से यहाँ पर था दो कांगू मार वगैरह पाइटे वगैरह थादो वगैरह जितना वगैरह रिसेंटली लाख परसेंट से yes yes सीधी मणिपुरी newcomers मणिपुरी स्वाय है they are newcomers न्यूकमर्स सिंह दो अदुगी पोतुनी अदुगा न्यूकमर्स नतना अखोगी सिगी लेहाउस दे सखलगा पुन्ने हिंगमिनर पा ग्रो टुगेदर लिव टुगेदर डेवलप टुगेदर लांगविनो कांगू सिंह दी we are very much proud of being Manipuris adum hai अदु स्ट्राइस दा कोई newcomers नतक all settlers ना सिगी differentiation अमा through NRC नतक through any other mechanism तोरक मतमदा कोई ngसागी peacefully मयाम लाइमिनबो हाइबगी Manipur पुंबगी मियामना even मैथैन सु पामी बसे मसे अचिव तोबो ngamगदरिबा newcomers and all settlers and सुम खाइदोक लैतारगे ना detect illegal immigrants detect हो जाती see what is happening अदु हुजिक लेरिबा मयाम सिंगसी for example 1960s da 70s da sangpo mayam gi masa masu yoromani have ta ar moi mayam si akoi gi citizenship act ki matung ina chahi tarai matung lekta moi naturalized oina citizen oi bi mong su dum leramani adu hojik se moi si illegal na mu tan thok pu ya ga do adu detention tor lori adu su matam chahi kunthani pu man india da leraba matung manipur lerama matung da detention tor matung da yes moi na kai go ma heng sai ha gi do assam gi mechanism sense of living together yes sense of belongingness manipur gi da muta si ni na thola ga di right yam yagre ke no manipur thugai ni na sum hai le ga di farak ti tai da assam court ta su mane time period adu manung la permission do citizen budi oini adu moi bot hada budi agiro ya kiro ga hai ma chai tara hol tor tham adu khale ga yar pu ya yes 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 adu gu magi mechanism du na khona detection detention deportation hai se deportation du maram Myanmar gi su irang si lor ga di ra deportation to du chakhi su bang di na yes yes pasam sai mem da hanjagi bisu yai hanba kangu dudi detect toroga detain toro matung da even detain to drengai da so dum deport to gi bisu yari adu bo april kun manga gi am hopeful ba wapum musu za thambiri hari ba april kun manga si di akoi da akoi na phangi ba mayam na maru oina social media da viral oidana ga phangi ba ngasa gi 6-point proposal se ja sidadi pat katha kara da mathak da kari makha da kari kem yok tre aduna april kun manga se da second meeting schedule da we have of thambiri se aduna second meeting se hojik laiba opinion kang pupi yor matung da makho gi felicitation tawr matung da koi di sungya yani de harame koi makha tan wari sana pam de ga hari se ja masi kunga manga gi se wari sana ba se ngamdong man bibra sadong man da bra kamai hapet yemi there is up to effort of the minister of home affairs they should have tireless effort sumdra aduga madumak natraga su sagi tongan unaraga su akoi bu tongan unaro moi bu tongan unaro unarasu moi assessment amadi tawni dana adai moi na kai bam pira kanda akoi na pirak padu yanga akoi resu moi mari yelakpa yari homna moi resu mari yelakpa yari ado argument me amdu tawna kanda debate tor kanda reality im dilakani dana adu thesis antithesis synthesis to isu aduni dana now kano se we are the thesis they are the antithesis natra synthesis am puthor ke di punna phamina drasu moi de ju taba khoi de ju taba toroga ministry of home affairs ki wisdom ki matungina dum puthor kani dana okay adugi yam phajabo apam za thambirji ka harap mana bazu nahan gi moi gi felicitation ki program da mako gi kuizo council gi chairman na media ra thamgi wapam do kui publication sing da thengna ji have ta madu da hairisi punna unabagi mahutta hoi punna unabse pamdre punna unabagi matam se tongan na unabi wa habagi appeal ma so mh da through press meeting to the man phondo khibale yo aduna tongan unabagi wa hamse sin he na phayan khang doribra otherwise tongan unabduri masra ma tu desu unaki mas trying to desu unaki adu mamanu so kyaro unaki mayam su le ras punna unabadi swa yara romi okay tangkun ga manga sisu punna una je hardi yaro tongan su na datna pura toki da stalemate oi like de chapudi atopa alternative ma plan b ma yem ba idna adu bo tongan sum una leitar gadi apun ba una gadi akoi gi kai tare animang na yana ba na loina mang na ya ba unanimous adu ras ko now they are trying to find out compromise line in order to get that minister of home affairs should try to understand how far such a very interest can be sacrificed each of the group yang kineba mo yang kanada to some extent interest to sacrifice tawna ragadi somda gizu compromise to ya poram laktra adu lakan de pula phamina kani kino pula phamina to je ngasi de somna ju ya ba wafam mapu thorage kanada di pula phamina kaneba adu ki pula phamom da ju da ne ba khoina people convention ga mu torom doisi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯐꯝꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯑꯦꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯒꯤꯗꯨꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯖꯤ ꯑꯦꯝ ꯍꯣꯜꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯨꯗꯗꯤ idea of Manipur came kind of like Mande. Cookie sing Yaba Wapam, I have Wapam Laktargadi, the idea of Manipur Dam sound hit of the Malik. No, do delay Tirakani. Tirakani, the do the hiding draco. Long term plan that the way of a put young lady. Why have only Bike and Ongado? I know the Singapore as a Pasama case for Mudu, Mamma Ling, Aginican. Sulen Lings electric. Finally, it was selected the go. Lupamar put the Zia doing. Yes, Matam things like Target. And they are upon the last auto the Tomas. And Nalingi. Lenga Oi. Okay. Lengo. Madam Lakini. Okay, as I am noisy. It's been a long time. Right. Okay, long time the Sulary, the short term you in a Warisana Bahobuniduna was Anba Warisana Bahobunina. Sisuyam Chauba, one Warisana Hobusimatsuyam Chauba, my papa money, Apple Kumagi time, Matam Leposiam Chow, my papa Manedu, Mas Amugana, my pan pipes center, give wisdom da Aduga, Lady community, Yanning community, Amagi, wisdom the Sumaka Pole, have you home to Nedu Puna, Himina say, have the Loinamaki Apabani, I division, William Dalam, Loinam Apabani, Sato Jacinto, Loinam Apabani, Adu Masina Maramoraga Makogi, Sagi Dreamland, Akaibale, have you home to Net, but Manipur is the dreamland for every native people of Manipur. Be Manipuri, Manipuri of you, this is your dreamland. Money. Signal, decide listen. Thank you so much. Adozakogi Santos Electronics, sponsor. Mazu Kugi Manipu Irang Sena, Zating Nangaba, Moria, Tumna Mahan Bigraba, Santos Electronics, name, which is Sankam, like the Lagam, Makoti Hudukchava, my Maketiam Samakudon. Thank you so much. Thank you. Okay, let's have my answer. Amukan touch from SKTV, Manipur Konjelni expression. This is the expression of the people of Manipur and the state Manipur. So when you watch SKTV, when you support SKTV, you are fundamentally supporting the people of Manipur and the state Manipur. So keep supporting Manipur, keep watching SKTV. Thank you so much, Kurumjari. Lengsin Biro Santos Electronics, Sinjamai Lexang Tem Lekai. Yungi home appliance the Natana. Luhong with the Sang the Beatraba, Yumamagi, Makup Mata sing the Natana. Washing machine, freeze, TV singba, electronic items sing, wholesale rate of Magaloinana. Atomadong Yumda, home delivery Kudong South Pijeri. Santos Electronics, Sinjamai Lexang Tem Lekaida, Adom Yumda, Chandraba Yadraba Potlam sing, Amadi, Angangi Sanapot, Makas Una Panganzeri. Adom the Kariguma mobile Matau Taraba. Mobile ma, Anovo, Labigin, Kanbiraba, Adobe Tarabadi, Santos Electronics. Sinjamai Lishang Tem Lekai, Miam with the Mukta, Tong Laun Hang Don Lady. Bakal Kudimuki mobile Kudimuk Pumbigani. Adosu Kariguma Domna, Loan in the EMI, the TV Regalobi Herbasu, Loan Kudong Sabas Pijeri. Santos Electronics, Sinjamai Lexang Tem Lekai.